Presiden Amerika Serikat Donald Trump marah dengan sikap sejumlah negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO yang menolak terlibat dalam upaya Amerika Serikat memblokade Selat Hormuz. Trump mengancam akan mengurangi iuran ke NATO. But I'm very disappointed in NATO. They weren't there for us. We pay trillions of dollars for NATO, and they weren't there for us. Remember what I said. NATO was not there. Now they want to come up, but there's no real threat anymore. But NATO was not there for us. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris menegaskan apapun tekanannya, Inggris tidak akan terseret perang dengan Iran. Inggris juga menolak terlibat dalam blokade Selat Hormuz. Perdana Menteri Inggris menambahkan, sangat penting agar Selat Hormuz dibuka sesegera mungkin. In relation to the blockade, let me be clear, as I've been already in the last day or so, that we are focusing our efforts on opening in full the Strait of Hormuz because of the damage it's doing to economies around the world, including our own economy. That is why we've been working with other countries at various levels, and we'll bring them together in a summit later this week. And we, the UK, will not be joining the blockade that the President announced. Sikap yang sama juga diambil Italia. Negara itu menolak keterlibatan militer dalam memblokade Selat Hormuz dan lebih memilih pendekatan diplomatik. La situazione internazionale è una situazione che bisogna continuare sulla quale bisogna continuare a lavorare per mandare avanti i negoziati di pace, fare ogni sforzo possibile per stabilizzare la situazione e riaprire lo stretto, che per noi è fondamentale, chiaramente non solo per i carburanti ma anche per i fertilizzanti, altro elemento fondamentale per il settore del quale parliamo oggi. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut keputusan Trump memblokade Selat Hormuz sebagai tindakan berbahaya. Tiongkok menegaskan menjaga keamanan dan stabilitas kawasan serta memastikan kelancaran lalu lintas di Selat Hormuz adalah kepentingan bersama komunitas internasional. 相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。这是危险和不负责任的行为。中方认为，只有实现全面停火止战，才能从根本上为缓和海峡局势创造条件。 Iran telah mengumumkan rute alternatif untuk kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Teheran beralasan resiko ranjau laut di zona utama jalur air vital tersebut masih sangat tinggi. Iran juga menyiapkan semua skenario, termasuk perang dengan armada laut Amerika Serikat. Saudara, Iran siap menyiapkan semua kemungkinan terhadap langkah Amerika Serikat dalam memblokade Selat Hormuz, termasuk kemungkinan perang lagi. Militer Iran menyiapkan rudal balistik dan sejumlah drone militer. Tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi Resmond Sianipar hari ini menjalani finalisasi SP3 atau penghentian perkaranya di Polda Metro Jaya. Perbincangannya akan kami hadirkan seusai jeda.